Uključujemo se u samu završnicu pete trke Monte Paschi Strade Bianche. Vidite još 3 km do cilja. Lampre kontroliše situaciju. Svi su u ovoj grupi, svi favoriti za pobedu. Tu je Balan, tu je Cunego, tu je Cancellara, tu je Filip Gilbert. Vidjeli smo tu je Marco Pinotti, Novozelanđanin, Hayden Rolston, Wegman je tu, evo vidite Balan, Gilbert, Cancellara, markiraju jedni drugog. Cunego, evo Cunega, ko će pobediti ove godine? Piazza del Campo u Sijeni, još uvek su na obodu grada. Bertoljati na začelju, Švajcarac se dobro drži, rekao bih, izborili su se momci iz Team Type 1 ekipe da dođu na ovu trku. Nažalost, nećemo ih gledati na Tirreno Adriatiku, ali u odličnoj su formi praktično cijela ekipa, slobodno tako možemo reći. Najveće pojačanje za njih ove sezone je Jure Kočjan, koji je iz Carmioro ekipe došao i njega smo vidjeli da je tu. Tu je Emanuele Sela, momak, evo na začelju Emanuele Sela, a evo izlazi napred i Fabian Wegman. Vidite kako diše Wegman, pokušao je tu novozelandski šampion, nije išlo, skalanja se. Craig Lewis iz HTC ekipe sada na čelu, pokušavaju. Evo Marco Pinotti se preseljava napred, 76 na njegovim leđima. Sa brojem 75 pozadi propada Velic, čini mi se da je to bio posljednji kilometara, ultimo kilometro, ali posljednji i najteži kilometar. Prolazi napred Marco Pinotti, Filip Gilbert ga prati, iza Gilberta je Cunego, iza Cunega je Alessandro Balan. Visconti je ovde na začelju, vidite zatvoren je italijanski šampion, Bertoljati je tu, otpadaju momci, nemaju više snage. Gilbert je na čelu, prepoznajemo Cunega tu sa leve strane naših ekrana. Roze i plavo boje Lamprea i taj žuti bicikl samo za Cunega. Gilbert se drži na čelu, pogledajte kako je to uzano, ulazi se u samo srce grada i ovo je najteža deonica. Filip Gilbert kreće u napad, ko će ovo uspeti da isprati Cunego na njegovom točku? Alessandro Balan to prati, tu je Jure Kočjan iz Team Type 1 ekipe, Slovenac je odličan, drže se ovde, njih četvorica su se odvojila od grupe. Pogledajte kako je ovo strmo, možete vidjeti iz ove perspektive pravi zid ispred vozača. Cunego otpada polako, ne može više da drži priključak, publika ovde ograđena, vidite koliko ljudi je samo izašlo da isprati. Cunego i, Cunego nije tu, Balan i Filip Gilbert su izašli napred, okreće se Filip Gilbert, gleda gde je Alessandro Balan, markira Italijana, neće mu dopustiti da prođe, grize ovde Balan, videli ste iza zlica, još samo par krivina do linije cilja. Pogledajte popločanje, izuzetno je klizavo ovo, moraju biti oprezni, 250 metara do cilja. Balan mora da pokuša, kreće Balan u sprint, Cunego se vraća, Cunego hvata priključak na 200 metara do cilja. Kočjan iz Type 1 ekipe je tu, ali krivine su ovde, još jedna, pogledajte kako koče, malo da izleti preširoko. Alessandro Balan hvata priključak Cunego, Balan sada zatvara Cunega, Filip Gilbert pobeđuje Monte Paschi Strade Bianche. Balan drugi, Cunego treći, Kočjan četvrti, Cancellara
je, čini mi se, došao tu, evo da, Kočan Kančelara 5. Angel Vicioso sjajan 6. Oskar Gato, italijanski šampion 8. Van Avermaet 9. i Wegman je uspeo da uđe u prvih 10, stiže Rubens Bertoljati, Marko Pinotti i Bertoljati prolaze kroz cilj u samom srcu grada, cilj 5. izdanja belih puteva Toskane. Dolaze još vozači, ovo je Přemyslav Njemec, evo stiže i Hayden Rolston, vidite kakav je cilj vrha, čestita Njemec ovde Kunegu, evo junaka, Filip Gilbert.